Big Bang Theory le akai noi episode 2 Big Bang fin fiana anti CMB lam an thlir donila cosmic microwave background CMB Penzias le Wilson ten an mu chu khan Big Bang a echo rithang kho kan ti mai ron nem ngetin Big Bang sul nu ami nge ti ani sangkha jakwa somruk le sangkha jakwa somsari chhovela khachuan he theory Big Bang hian fak alo te chiam lova ma se CMB an mu chu atanga kum som vel aral nuwa he CMB hi adik lo ani tia nial kal tu anei tak lowa khan he theory po hian pompui tu ron nei tam chawin CMB mu chuak tu te pani Wilson le Penzias ten sangkha jakwa somsari pariata Nobel Prize in Physics andon pha nge Universian siam in siam tran hun anei chuan chumiron om tran chui chuanan engemaw tak thil nut chia anei angaya chu thil nut chia sound chu CMB signal chuan alo muta ani chu wangin the signature of the original sound anti pha hial a hei chau lo po Big Bang khan heat signature he kan bo ruak zonga hian anu che anti boka voin anga chuan CMB hian 2.7 Kelvin vel chau temperature nei to in microwave signal po aron ti chiang ta ani CMB hian universe kan mu thei zonga hian atlang puin a in sem dar veka he CMB hian Big Bang a thleng nge ani ti nem nget tu le ti chiang tu ani anti ani ma se hei hi adik lo thei dan po om thova soilang kher to lo maila tun tuma chuan steady state theory lama kaila steady state theory in asaidana chuan matter thar te chu kan universe expand chung zelin universe density le temperature chu emo hun lai khan a constant ta a chuan matter thar dang aron siam bela hoel soidana chuan hydrogen le helium atangin element muk thajok denser element chu stellar nucleosynthesis mangin aron om ani ati vele bok George Gamow hi Friedman student hlui ni in Big Bang ron out chua ve ron thar tho pui vele tu ani ya Ralph Alpher le Robert Herman te ho nen thok dunin anni chuan radiation chikhat cosmic microwave background CMB anti radiation gati mai hi universe a hian a oma heng radiation ho hi Big Bang claim labang te kha anni anon ti vele a recombination era a atom ron in siam chuan microwave radiation light ron in siam churon pompuin chu radiation chu universe a aron in sem dar ta ani Gamow soidana chuan heng microwave radiation te hi voin ni thlengin mu thei alani ati ani inflation theory lama lutila inflation theory chuan Big Bang nuwa universe ron in siam dan vela quantum physics le particle physics te atangin hrilfia atuma inflation theory dana chuan universe unstable energy state a omin chuan universe tir te mai chu chakle rang em main aron tiliana a expand tinani chu kan universe kum tam tak kalta a alen dan nen chuan in thau to tak ani telescope thachung chuang nena mu thei pia lama anin jar phardul mai ani anu zel thil thleng he theory na soifia te chu energy te chu in angtlang veka in sem dar dan le space time a flat geometry te anni voina kan inflation theory shiat mithiam tam takten Big Bang theory thlentir tu zinga an pomtlan theory hi Alan Guth particle physicist sangkha jakwa somriat khan a developer the central ideas of Big Bang theory ti hiala ansoi inflation theory chu zir chian zel tumta ila inflation theory in trandan han soido nila soito angin Big Bang theory chu fin fia to le science thudik anga pom to ania chu fin fia na chu cosmic microwave background CMB anti radiation khan ati chiangta ani fin fia vector theory anga ngai nima se chana har satak mai pathum the three major problems of inflation theory ala om cheu maya chung problem pathum te chu
the homogeneity problem Big Bang nu second khat leka oi omlo khopa in angtlangin engtin nge energy te universe a aron in semdar thei panina chuan the flatness problem ani boka pathumna the predicted overproduction of magnetic poles ani Big Bang model a alandan chuan universe flat nilovin a curve chu wang chuan energy te chu mun tina in semrual chu wang chuan energy te chu mun tina in semrual na athleng vek lo chu baga magnetic monopoles atam lutuk bok hengawin fin fia to na zong zong nen ain mil lo vek ani Cornell University ya Robert Dick azirtir na hnuaya particle physicist Alan Gat Khan kumsang ka chakwa som sari pariata azira chumi nu kumrei lo te a university ra inflation model in siam dan le omvel dana gatan ngai dan thar anei le ta 23rd January sang ka chakwa som riat khan chu angai dan le athil mu chu chu Stanford Linear Acceleration Center a lecture a pe nge a chu a revolutionary idea a chuan quantum physics bulpui particles physics lairila universe tantir big bang kha apply thei ani atita a asoi dana chuan big bang khen nu rei lo te a khan universe ron in siam turin negative pressure vacuum energy om je chu tun lai dark energy kan ti nen hian ain ang mai o me chu chuan chakle rang em main aron ti dar zau ta aniang ti ngai dan anaya theory dang te nen ngai dan thumun tho angin langma se danglam na tlem ero he inflation theory hian anuwa aron nei chhole a energy sang em mai nen universe a in siam aniang thermodynamics soina po universe ram taka expand theina turin a density chon force na satak ape ani ti in engtin nge rang tok chon expand thei ti zona om ta a minute second so matanga somthum panga apiang in universe ale thok thokin alian zelanga second so matanga somthum chung lekin ama le nuai khataliana ain siam don ani hetianga alen bel na hi flat problem in expand thei dan tur tok vela soi ai tam ni in universe ain siam tirin curvature anei anga ma se chu chu voina flat anga lang thei tur khopian a expand ta ani hei takhian flat problem chu aron sukiang le tatlat mai he kan chen na khovel keimani a flat anga om tur hian alian tok ema he kan chen na khovela sphere pia lama hi akar frui mai ani chutiang bokin universe in siam line energy depo hi ain semdar ngal vek angai achan chu he kan chen na khovel po hi universe jinga pakhat ve mai chawani ya ma se he khovela po hian khang energy te kha anom ve si chuan universe atira ain expand lai khan khovela po chung energy in semdar te chu anut chia ve ta ani rang taka universe a expand lai khan energy te in semdar lo chuni se kan chen na atang hian lataka an om angaya ma se he kan chen na khovela po a perceive tlat sia chu wangin hei hian homogeneity ti problem asukiange ti ngai dan a omani refining theory ngai dan tam takle theory chi sang inflation chungchanga hian a oma chung theory problem om gat chan thei na ber chu universe atira ron expand vak angkha thlengnon to lovin a in chun zom char atia hemingai dan hi tun nu theory an mu chu ho atang hian adik mel khop mai hetianga chakin universe a in expand zel ani chuan universe tirte omdan Sydney Cole ngai dan adik lo ti na ani soidana chuan universe a phase transition kha bubbles in siam te in zom khom wang ani atia ti chuan inflation ron omin chung bubbles te chu chatuana tan anin trender ta ani hetiang da hi Russia physicist Andrilin chuan ron bein hemi problem chim fel na dang thazok angai chu
aron duang vele ta a he hun lai hi iron curtain hun lai vel kha ani ome sangkha zakwa somriat chovel khani ta in ka hria Andreas Albrecht le Paul J Steinhardt te po in he Andrelin theory ang tho hi anua anron soi vele a iron curtain Cold War sangkhat zakwa somli panga atanga sangkhat zakwa somkwa pakhat vel Soviet Communist ramin alwa Europe Western and Southern capitalist le Eastern inkara physical ideological military division soifia na ani hetiang theory inflation ang deuh reuh chu sangkhat zakwa somriat chhovela chi hrang hrang an duanga chutatang chuan mason chhozelin voina kan theory hi ron piangin Big Bang theory a poimo na aron nei chhota ani NASA program the Wilkinson microwave anisotropy probe sangni pakhat andin chuan kum thum chung data an chin chia ho sangni paruka anti chua chuan he inflation theory adik zia aron nem het le a maze hemi theory nen in mil chia lo theory tlem ero om tho mai hemi theory chung changa hian engma hi dikfam kim om lo ti hria da tha voina adik emo anti hi kumtam aliam nuwa adik lo theya chutiang bokin voina dik lo emo anti po hi nakina alo dik le thei jok boka he thil mu chu ani awang hian WMAP project a thok pani John C. Mother le George Smoot ten Nobel Prize in Physics andon pha nge nge inflation theory mingdang te an soile donila inflation theory hian chi hrang hrang a soina aneya chung te chu pakhat na chuan cosmological inflation panina chuan cosmic inflation pathumna chuan old inflation gat theory duan sangkha chakwa somriat velami kha ani palina new inflation theory bubble in siam dan le anin trendar dan vel soina theory kha ani ya emo slow roll inflation tibokani hemi theory ang deuh theory dang aom vele a chaotic inflation theory le eternal inflation te an nia heng theory te hi inflation kan soi tak tenen khan danglam na chete chawan na ya ain ang trap tina ni chu he theory dana chuan inflation mechanism hi Big Bang nu loka thleng chop chil ngal mai ni lovin engtik lai po in he space mun hrang hranga hian a thleng renga tin bubbles universe kan soi ang kha rang taka in siam bel zelin multiverse pakhat niturin aron in din chuak ta ani physicist tam tak chuan heng theory te po hi inflation theory nen in ang reng ni in an soya chuwangin danglam na om vak tura ngai lo phot mai ila ti chuan cosmological constant lama lu chawila 20th century tir lama khan scientist Albert Einstein chuan theory of relativity aduang chuaka hei hi chu kan hrefur mai thaya chuta chon mass le light interact vel dan po asoifia tel nge nge a equation hi aril ang bokin harsat na om tat maya he theory soidana chuan universe a expand emo contract ti in alien tial emo ate tial emo tinani chu mase khang hun laya observational evidence landana chuan universe completely static ani antia hei hi chan chu scientist ten hriat fu lo pakhat an neya chu zana nebula hlataka arsi om khom thin ki pheleu leu emo anti ho khi nebula anlo ni vek kherlova galaxies dangami tani in le an universe hriat le suang tu ain ataka chuan alien dei zo kani Einstein pon equation a universe expand thu chu pain cosmological constant chu abel le ta zo ka anu reilo te a Edwin Hubble an kan universe chu expand zel thu le galaxies tam tak aom thu aron demonstrate le sia hei wang hian anuwa equation general relativity a abel le cosmological constant kha the biggest blunder of his life anti pha hialani mase ani chem dark matter le energy a om tak tak chuan ti thleng kha episode 2 a
kanan soi thei ni le phot sela ale peka chuan next chuan dark matter le dark energy chungchang te dark matter le dark energy mu chua ani dan te karon soi chawanga astronomy le space solar system le universe ron om dan te big bang nu loka thil thleng te big bang nu kum sang khat kum sing khat radiation area te big bang nu kum sing thum o big bang nu kum nuai thum matter domination era chungchang te big bang nu rc le galaxy te in siam dan chungchang te le thungai nom tak tak te karon la zom chho tir zel tura ngai la uluk tokin in lo ngai tha anga soi sel ngai te po in du chuan comment lama du tokin in ron soi sel don nia he channel hi lo la subscribe lo ani chon lo subscribe la lo like la lo share dak chum la thungai nom le rel pui real lampang de ulak clear ron ti chua katum thin don